paune moj, pa uleti, pa poleti, paune moj, pa uleti, pa poleti, paune moj, pa uleti, pa poleti, paune moj. Na čije ćeš dvore pasti? Na čije ćeš dvore pasti? Na čije ćeš dvore pasti, paune moj, na čije ćeš dvore pasti, paune moj, na čije ćeš dvore pasti, paune moj, na čije ćeš dvore pasti, paune moj. Jonna liva jedna desja. Pripremajući se za svoju plovidbu, sam poželio Tita. Ja ga nisam nikad vidio. Ali sam 4 godine bio partizan. Smatrao sam da je to dovoljno, nemam pravo tražiti da mi se omogući da na mom odlasku uz neizvjesnost, bez kraja, da tom čovjeku kojem je oblikovao život pružim ruku. Mora da je bilo veliko čuđenje Steve Krajačića kad je stigao odgovor drug Titu prima Jožu Horvata u Beogradu tog i tog datuma. Jedan uski krug mojih prijatelja je bio obavješten o tome da idem. On se govori, Joža, bogati, sretan si čovjek. Sad kad budeš Titu, reci mu čovječe da nemaš dovoljno novaca za put. Pa vi ste siromasi. Šta je njemu dati $5.000? Ja u noći putujem do Beograda i sve mislim, bi rekao, ne bi rekao, bi rekao, ne bi rekao. Negdje oko Slavonskog Broda sam se zakleo da ću reći da mi da novce, ako mi može dati. Otvori se vrata, ide on k meni, već čije ruke da me zagrli, a ja ga gledam i velim sebi potiho, Jožica, ne boš ti njemu nikaj rekao. I tako smo sjeli za stol, ona bio direktan, kažite što vam je potrebno. Pa rekao, možda bi mi dobro došla na radio stanica, javite se generalu Petovaru, možda kakav čamac za spasavanje, javite se admiralu Ježukoviću. Šta još trebate? Šta još trebate? Kažite, vrijeme odlazi. A meni sve, pa trebam novce. A ne mogu to izgovoriti. Ne mogu izgovoriti, a sve mi je grlo i trebaš novce. Preko stola me zgrabio ovako za ruku. Joža, nikad nećete ostati zaboravljen. Mene jednu direktnu vijest šalite, dobit ćete sve što je potrebno, nikad i nigdje nećete ostati zapuštene, zaboravljene. S tim pojasom za spasavanje ja sam krenuo na put oko svijeta i sretan sam da taj koji nisam morao iskoristiti tu njegovu spremnost da mi pomogne. Dođe jedan zahtjev, zvao se po zadatku Hvar 1, jer sve je bilo šifrirano, jel? Da se Arsen Dedić, vojnik, pojavi u Splitu u Lori po tom zadatku. Šta je bilo? Onda je Tito putovao u Afriku, a on je išao sa Galebom. I onda je mene tako pokupilo, bio sam na Galebu do Aleksandrije. I onda sjećam se jednoga Stipe koji je došao ujutro, rekao je dao nam je svima novce, dao nam je $1 u ono vrijeme, kada je to vam šalje maršal, da ne izađemo, pa znaš što je mislio, da ne izađemo na obalu u Aleksandriji ko sirotinja, onako bijeli, ko vješti piloti od perija smo bili odjeveni, idemo po Aleksandriji i onda smo imali malo novaca da budemo i gospoda vojnici, jel tako? Sad kaže, kad predsjednik završi večeru,
onda vi samo uđite. Pa rekao, šta ću ja pijat, pitam ovoga oficira. I sve su moje kao depresivne. Nemoj sad sve što znaš o meni. On kaže, znamo mi sve, čekaj malo. Onda ja kažem, kuća pored mora, imaš tamo ono, ničeg nema, nemoj to, imamo svega danas. Rekao, dobro, onda neću ni to, šta ću pjevati? I ja onda se odlučim za jednu šlagerčinu, ono zadnje vrste vezano uz more, i s time počnem, kad maršal Tito kaže ovako, bogat je to Arsen što pjeva je gluposti, bogat ima svoje divne stvari. I onda sam išao pjevati svoje i onda navečer bila je gore jedna pušiona, manji prostor, gdje je bio pijanino, gdje je onda Tito i meni pokazao svirom jednog Chopina, neku mislim etidu, F-dur ili ovako. Čak se znao okrenuti ovako i naopako svirati. Onda sam mu ja pjevao to cijelu noć, svoj program, tražio da pjeva moj brat, Moderato Cantabile, Kuća pored mora i tim programom. Dobro, imao je svoj stil, znao se ponašati prema nama. Tretirao je takvima kao što jesmo. Nismo bili ljudi od politike, nego ljudi od dobrog ugođaja, od zabave, dobrog raspoloženja. Ali bilo je prijatno, nikad nasilja, nikad nekog uvjeravanja u neke političke teze ili temeljnicama i zato sposoban, ni voljan i tako dalje. U Kairu. I mi smo bili ogroman skup državnika i tako dalje u hotelu Shepherds. Negde oko valjda 1-2 posle pola noći mene profesor Berović probudi i kaže, Predraže, brzo dođite, drug predsjednik ima strašno trovanje. I ja se brzo obučem, odemo tamo, katastrofa. I jedno i drugo. Neizmenično, ali strašno, a neće da čuje za neku infuziju. Mi smo tada čak u početku nosili i krv, a negativno i tako dalje. Pa mi počnemo da ga nagovaramo da ne ide na otvaranje, mada smo shvatali šta znači ne otići na otvaranje, prva ličnost sveta, neangažovani. Kaže, to ne dolazi uopšte u obzir. Molim vas, samo vi mene zatvorite. Ja nađem neki opispazmin koji treba da umiri peristaltiku creva i dam mu tu tabletu. I sad mi smo otišli na svečano otvaranje. Sukarno bio prvi govornik. Ali je rekao predsjedniku da će pola sata da govori, da je predsjednik naš drugi govornik i kaže predsjednik, evo sad čekat ćemo Sukarno i Sukarno čita, a pored njega, pored desnog ramena, njegov adjutant. I kad dođe do kraja strane, samo malo mrdne glavom, priđe, prevrne mu stranicu, da on to ne bi radio, i čita dalje. A ja mu pominjem celu familiju. Jer odložilo se, 45 minuta on priča, mi čekamo da predsjednik izađe, jer je dao reč, čim završi govor da će da ide u rezidenciju. I završi konačno, ja brzo metem drugu čašu, naspem u čaj sa C-vitaminom i sad sednemo mi i ovako, u strahu, polumrtvi, čekamo da predsjednik pročita taj govor. Boga mi, to je trajalo jedno pola sata možda. On sapliće jezikom, mi slušamo njega. Međutim, niko ne sluša njega. Slušaju na arapskom, na engleskom, na francuskom, na španskom, na sreću. Tako da niko, a ovi prevodioci naravno dobili su ovi tekst, oni čitaju. Kad je došao Santiago Carrillo u Jugoslaviju negde 60. godina, on je pitao Koču, bili su zajedno španski borci, pa šta sa Titom? On ima harizmu, stari jugoslavensko društvo preraslo taj njegov šinjel, kako dalje? On mu rekao, znaš, on je davno umro, ali ne smeju da mu kažu. I proveo sam tamo u okviru te kulturne razmene mjeseci i po dana u Moskvi i Leningradu, i kad sam se vratio napisao sam knjigu Leto Moskovsko. U toj knjižici sam hvalio Hruščova i razvoj događaja tamo, jer je tamo bila raspustio staljinske logore i tako dalje, govor na 20. kongresu. Međutim, zbacili su Hruščova, došao je triumvirat Brežnjev, Kosigin, Podgorni, Brežnjev se kasnije izdvojio kao glavna ličnost, koji su odmah počeli restaljinizaciju. Novi sovjetski ambasador Puzanov je uložio direktni protest kod Tita. Tito, koji je stalno balansirao između dva sveta, osjetio da mora nešto da učini, pa je onda na konferenciji javnih tužioca rekao, zar mi politički ljudi moramo uvek da vam
pokazujemo ko narušava zakon. Eto neki tamo profesor Mihajlov kleveće Bratski Sovjetski savez. To se ne može dopustiti i to je nova vrsta džilasizma. 5. marta 65. ja sam bio uhapšen. Međutim, u to vrijeme po prvi put u jednoj socijalističkoj zemlji Međunarodni pen klub trebao da održi sastanak na Bledu u Sloveniji i onda je Artur Miller, koji u to vrijeme bio predsjednik Međunarodnog pen kluba, je zaprijetio ukoliko ja odem u zatvor, oni neće doći ovamo, što je bilo važno za prestiž jedne zemlje. I onda, znači, mjesec dana pre tog sastanka, moja presuda je bila uslovljena, pa nisam išao u zatvor. Ali ono što sam ja osjetio, da je Ranković bio omiljen po Titu. Ja smatram da je Tito mnogo cijenio njegovu ne samo lojalnost, nego zaista iskreno poštivanje. I treće, da je Ranković vjerojatno izbio na površinu, ali to iz drugih razloga. Jer se stvarala jedna klima da je možda potrebno da Tito ne bude u toj poziciji u kojoj je, jer mu je teško i ne može on to sam nositi i da bi najbolje bilo da se stvori jedno novo društvo, vlada i tako dalje. Iako nije bilo prisutno ni u primjesi da se svrgne Tito, nego jednostavno da bude malo po strani. I tada i danas još uvijek mislim da je tu pogreška bila rukovodstva, pa onda naravno i Tita, što on držan kao i sekretar, prema tome ima u stvari partiju i ima obavještajnu službu. A to dvoje obavještajne službe svakdje su okrenute, traže samo neprijatelje. I on je na tome je pao. Ej, ja sam te zvao da ti kažem nešto što nećeš vjerovati. On šeta pored sola, kao lud čovjek. Kaže, mene Ranković sprema državni udar, tačno. Mene isto kao grom da padne za. Ja samo mogu da vam kažem da vi niste nikad imali vjernijega i odanijega i prijatelja koji se više od Aleksandra Rankovića. A vremena se menju, ljudi se menju. Zato sam ti zvao. Prvo dođi da ti pokažem gdje smo mi napravili prislušne aparate. Da te vodim u moju sobu, gdje spavam Jovanka i ja, i ispod kreveta da vidiš taj prislušni aparat. Ako druži ti to neće, ja da idem da gledam da kontrolišem vaše riječi. Ako ste vi vidjeli, onda je to tu. Sazovite plenum. Pa neka Ranković iznese razloge da vas liši dužnosti ili neku drugu stvar. I taj plenum zakazan, taj se plenum održao. Nema čovjeka koji se nije bacao na Rankovića, neću reći, ne znam čim, ali kritikom i rušenjem njegove ličnosti. Eto, to je taj poredak kakav je bio. Tito je onda rekao, dobro, žao mi je druga Marka, ali tako je moralo biti. '67. godine sam imao čast da zajedno sa Titom budem na Oktobarskoj revoluciji u Moskvi, kad je ulazio u predsjedništvo, a ulazio je zadnji radi toga jer Jugoslavija je po ruskoj azbuci zadnja, jug. Digla se sala i pljeskom ga ispratila. To je bilo nešto što nije bilo za očekivanje, to nije činjeno ni prema jednom od njih koji su bili članovi predsjedništva. Jedino ko se nije usto bio je Suslov. Onog momenta kad je prišao govornici, u 4. redu su sjedili svi maršali. I kad je se pojavio, oni su se digli kao maršali prema maršalu.
iza toga se opet digla čitava sala. A sala je ta 15, koliko, 20.000 ljudi. Tako da to nisam očekivao da će do te mjere biti on, samo on nagrađen. Da će svi to u redu, ali samo on to. Treća stvar koja me tad bila isto tako frapirala, da je Brežnjev priredio nama na večer film Rat i mir, 6 sati. I svih 6 sati s nama sjedio. Ja sam studirala na tom Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose i specijalizacija mi je bila Sjedinjene Američke Države. Pa sam to htjela da povežem sa Južnom Amerikom. I te zime, na drugoj godini kad sam došla, ja Dedeku pričam sve kako je to i kažem da bi mi dobro došao jedan mali onako magnetofon, kao novinarski da kažem. Sljedeći put kad sam došla, on donosi, mislim, pokazuje jednu kutiju, Sonyjev mali tako jedan magnetofon i onda ga on, kako ga raspakivao, on ko dete, tako mi je bio simpatičan. Evo vidiš, imaš ovdje, evo imaš i slušalice, evo vidiš ovdje imaš i mikrofon i to, hoće ti koristiti, je li to što si htjela? Rekao, jeste i tako da. Posle prvog semestra 4. godine vratila. Tad sam imala tamo malo i većih problema i to takvih da kad sam mu deo tih problema ispričala, tad sam ga možda, da kažem, jedini put videla da je bio ljut, da je bilo na Brionima i da je onako prosto skočio iz stolice i onako, kako on kad je ljut malo pošetao, to kaže nisu smjeli da rade, reći ću Brežnjevu da nisu smjeli. Budući da iz Bosne bio Stevo Kračić i persona grata, čovjek jedini koji imao lični telefon, kontakt sa Titom, Tito je pristao da otvori spomenik u Podgoriću. Jer je računao Stevo Kračić da će se na taj način rehabilitirati za taj svoj greh da je stupio javno. I tako se dogodilo. Za vrijeme otvaranja, kad su me pozvali da, kad je došao pred spomenik, kad mu je trebalo objasniti ideju i tako dalje, on je odmah rekao, Đavonja, ja sam protiv apstraktne umjetnosti, ali ovo vaše djelo jako dobro govori o našoj revoluciji. I tako mu je dao priznanje. Čim sam stupio na kopno, rekao mi je taj oficir, dok Horvat, predsjednik ima za vas 2 sata. Ostalom vidjet ćete kad on ustane, način se vaš susret sa predsjednikom je završen. U redu, hvala Bogu. 2 sata biti s predsjednikom, pa nije to baš tim šalam Boga mog živoga. I tako je počeo naš susret. Bilo je možda blizu 4:30. Rastali smo se 1:30 noću. Najljepše je od toga kad me vodio po mangi, pa mi pokazivao svoj vještat, pa ovo, pa ono. Došli smo u podrum, gdje su, kao što imam biblioteku s knjigama, tako u tom podrumu su flaše u zidu. Koje imaš najstarše vino? Ja kažem, dok Tito, zašto najstarše? Imate druge posjetioce za najstarše vino. A on mi reče, Joža, vi ste na besi zapovjednik, ovdje sam ja, kaže, 2 botele van. Renata i Marko ne piju, Jovanka ne piše. Pio sam ja i Tito. Krleža me frapirao sa svojim jezikom, znate. Kad je on pričao nešto, a pričao mi je svašta, kako su mi nesvrstani, a član nesvrstanih je onaj Suharto, koji je, kaže, pobio 500.000 komunista.
Dakle, nije se skanjivao biti kritičan prema toj nesvrstanosti sa diktatorima. Krleža čak u to vrijeme organizira jednu ekipu bivših jugoslavenskih generala u kojoj se recimo Tuđman, Šibl, Rukavina, povezuje ih sa nekim vrhunskim intelektualcima, s njima osniva recimo časopis Forum i zapravo iz tog kruga Krležina kreće neka vrsta zametka hrvatskog proljeća. Taj će krug postati pomalo radikalniji od samoga Krleže. Međutim, iz tog kruga je zapravo generirana deklaracija o položaju hrvatskog jezika. I nije čudno da je Krleža među prvim potpisnicima pojedinačnim i da je zapravo većina njih ipak se bojala to potpisati, ali kad su vidjeli Krležino ime, odmah su svi krenuli za njim. Hrvatsko buđenje tih sloboda izrazilo se onom deklaracijom o književnom jeziku, iako mnogi tvrde da tu deklaraciju nisu napisali književnici, da je ona dijelo bila ipak državne sigurnosti. Jel? Neki od tih kadrova su znali tu činjenicu. Jel? I zbog toga i ja u toj 68. godini nisam se opredijelio odmah za tu tezu o slobodi i pravu hrvatskog književnog jezika. Ja bih volio da kaže ko je taj bio pisac koji je od tih hrvatskih književnika, a poslije su se javljali. A ja znam da su se javljali baš agenti koji su bili agenti naši, jel? Da kažem naši, to znači da sam ja na izvjestan način pripadao još toj strukturi, jel? Niko Tripalo opisuje kako je protekao taj susret Krleže i Tita. Tito je isprava tražio od Krleže da povuče svoj potpis. Krleža nije htio pristati na to, rekao je to bi me učinilo smiješnim. Šta bi to značilo? Ja sam sada nešto potpisao, ja sada povlačim svoj potpis. Mislim, ipak takva kukavica nisam. Ako treba, ja ću podnijeti ostavku na članstvo u partiji. Međutim, Tito ipak lukavi zagorski jazbec, znao je zapravo da u Krleži ima iskrenog prijatelja i da ga Krleža ničim ne ugrožava. A veliki je gubitak za Jugoslavensku partiju da izgubi jednog takvog rasnog intelektualca. Na to je Tito rekao, Krleži ne dolazi u obzir da napustiš partiju. Ja mislim da je dovoljno da ti pokažeš ipak da primaš kritiku, primaš na znanje i da daješ ostavku na članstvo u Centralnom komitetu. I na sjednici Centralnog komiteta gdje se govorilo o deklaraciji, Bakarić je samo onako hladno, odmjereno rekao da se ostavka druga Krleže prima na znanje. 68. u jesen je došlo do te promjene u celoj Jugoslaviji, koja bi se mogla označiti kao pokušaj smene generacije bez velike drame. I kad sazreva jedna potpuno drugačije profilisana generacija u celoj bivšoj Jugoslaviji. To su ljudi koji su se redovno školovali, koji su bili obrazovani, koji su govorili jezike, putovali po svetu, poznavali više Jugoslaviju. To je nešto što je unutra davalo neku dinamiku i cirkulisalo i prirodno je da su oni svoje prethodnike već vidjeli kao neko ograničenje. Nije Nikezić mislio da može on ovdje i njegovo rukovodstvo uvesti višepartijski sistem. Niti mu je to bila namjera. Ali je mislio da se može atmosfera biti politička opuštenija i manje pod kapom partijskog monopola, pogotovo takvoga kakav je bio vladajući u ono vreme u svim republikama. Znalo se Bog i batina je partija. I to jedna jedina. 68. godina, okupacija Praga. Oko jugoslavenskih granica bile su sovjetske trupe i svakog časa su mogli prijeći.
postoje su indikacije u vojnim krugovima da su te trupe spremne da pređu granicu i da napokon vrate Jugoslaviju u tabor sovjetski. I u tom času lukavi Josip Broz pošalje svog ambasadora Ivu Vegovića u Francusku de Gaulle. De Gaulle nije volio Tita. Bilo je i razloga, zato recimo Đilas je bio na prvom sastanku Kominforma u ime Jugoslavije me Tita zadužen da napadne De Gaulea kao saveznika, kako su mogli francuski komunisti ići sa jednim De Gaulom zajedno u otpor. To je bila glavna greška naša. A onda nakon toga je De Gaulov stav prema Titu bio vrlo, vrlo negativan. A i vjerojatno se grizao da njegov Draža nije napravio ustanak takav, a on dao Draži odlikovanje. Ljetno vrijeme, vrućina, De Gaulle je neđe odsutan, 10 dana, nema ni odgovora na ambasadorovo traženje. I napokon zakazuje sastanak De Gaulle. Dočekuju ga hladno, kaže, možete čak i malo pospano, već je star, tog dana se rastao sa engleskim ambasadorom koji je napuštao Pariz, pa je možda malo i popio, pa mu se drijema. I ja mu počnem govoriti, on me jedva sluša i dođe do toga. Gospodine generale, predsjedniče, Tito šalje jedinog ambasadora zemlji koja je bila saveznica. Bili ste saveznica Srbije u Prvom svjetskom ratu, saveznica nas, jugoslavenskih partizana u Drugom svjetskom ratu. Jedinoj zemlji našoj saveznici donosi poruku. Ako pređu naše granice sovjetske trupe koje nas okružuju, borit ćemo se do zadnjega čovjeka. I kaže, vojnik se u njemu probudi, digne se i stresa se. Šta ste rekli? Borit ćemo se do zadnjega čovjeka. Bravo Jugoslaveni, bravo Tito! Tako su trebali napraviti u Pragu i sve skupa. I počinju odnosi drugim smjerom. Postoji u ovome historijski podatak. De Gaulleov govor u kojem kaže nijedna zemlja danas nam, nijedna politika nam nije toliko bliska kao ona koji provodi Josip Broz Tito. A to njegova jedna je bila razvoda, što ima razvode, taj milijar što bi odgledao sa drugom. I film je obavezno svaku večer. Posle večer je obavezno film. Imali smo još i predsjednika koji je potpuno privatno voleo filmove i uglavnom gledao westerne i tako. I manje više gde god je putovao imao je po neku salu i na Brionima i ovde u Beogradu i tako. I više iz tog ličnog interesovanja nego što bi on sam bio zainteresovan da lično vrši neku cenzuru jugoslovenskih filmova, on je gledao i čitavu jugoslovensku proizvodnju. On je recimo bio zaljubljen u John Wayna. Preko John Wayna se zaljubio i u John Forda. A Johna Forda je smatrao za kako bi rekao, svog otkrivača, jer je veliki Donovan, šef CIA, razgovarao sa Josipom Brozom 1944. na Visu i ocijenio Josipa Broza kao dobrog vladara buduće tvorevine američke Jugoslavije, druge, koja neće imati one gluposti koje imala Jugoslavija kralja Aleksandra, nego će sad to biti Tito. Vremenom, proučavajući sve to, shvatio kako je Tito u stvari naslijedio dvojicu velikih diktatora. Jedan je bio Lenjin, koji je bio zaljubljen u film, i drugi diktator koji je bukvalno napravio jednu od najvećih kinematografija na svijetu, a to je talijanska kinematografija, koji je Mussolini. Ja sam saznao da je on dekretima u Jugoslaviji napravio sve. Napravio je od poduzeća koja su proizvodila igrane filmove,
od poduzeća koja su proizvodila kratke filmove dokumentarne. On je dekretom napravio filmske škole u Ljubljani, u Zagrebu, u Sarajevu, u Titogradu, u Beogradu i na kraju je rekao pa moramo to negdje i pokazati, moramo imati svoj festival. I on je odredio u blizini svog prebivališta Briona Pulu i arenu kao poprište prikazivanja filmova. Ja sam od vrlo ranih dana dolazio u Pulu na festival i Pulom je uvijek vladao jedan tihi šapat o tome šta se njemu svidjelo, a šta ne. Filmovi su se dan prije prikazivanja ili 2 dana prije prikazivanja u areni patrolnim čamcem nosili na Brione i onda su se vraćali. Glavna manipulacija Pule je bila šta je rekao kapetan na brodu kad je vraćao trake. Jer taj kapetan je zapravo dodjeljivao zlatne arene, kad je rekao jako se svidjelo Tito ili nije gledao do kraja, to je značilo smrt filmu. Mnogi producenti su tih godina izmišljali te priče, širili te priče i tako se borili za svoje filmove. Prema tome, taj eho čovjeka sa Briona je na tom arenom uvijek postojao. Onda se pojave tako razni ljudi koji su počeli da misle da nije baš sve u redu tako sa tim kultom ličnosti i sa tim društvom i koji su onda počeli prvo, i to je omiljena strategija nekih od najuspešnijih filmova toga vremena, da pod izlikom da govore o veoma važnim problemima. Naprimjer, pod izlikom da mi govorimo o potrebama mladih ljudi na selu. Mi u stvari pravimo nešto što je veoma kritičko i ono što doista kažemo jeste na selu se živi grozno, ali ne priznajemo da smo to rekli. A 68. u novembru smo snimali igrani film Rani radovi, koji je na indirektan, ali simboličan način vezan za zbivanja i za pitanja iz 68. godine. Jutro se javio čovek iz Avale filma, koji inače takođe radi projekciju gore na Dedinju, da je sinoć gledan film, jer je Tito posle 15 minuta prekinuo projekciju, tako da na sudu za 2 dana, 3, kad javni tužilac iznese optužbu, ja ga napadnem oštro i sudija napravi pauzu. Ne kaže, ostani tu. Svi izađu i on ovako pokaže iznad sebe. Kaže, ja sam čuo da je to od gore došlo, a gore je visila Titova slika. Ja kažem, ja sam to čuo, ali mislim da stvar nije tačna, jer sam preključe razgovarao sa Veljkom Vlahovićem i on mi kaže da Savez komunista ili državni organi nisu donali nikakvo. Sudija pogleda film i kaže, da, kaže, film je meni mrđava kao film i neprihvatljiva, ali ne ugrožava nijedan član zakona i ja film oslobađam. U jednom momentu je Hitler rekao, pa ne možemo mi sada gurati interes prava kao da je on važniji od interesa nacije. Sudovi moraju imati na umu interes nacije kad sude, pa onda pravo. A Broz je rekao također javno, i to onako u medijima, svi smo se tome smejali, kaže, pa ne mogu se ni sudije držati zakona kao pijan plota. I pošto je već godinama pre toga mene ovako prilično opsedala misao o strukturnoj sličnosti između komunizma i nacizma, koja tada nije bila popularna ni na zapadu, a kamoli kod nas. Danas se više niko ne muči time, ali tada je to bila onako ideja, nisu je baš svi prihvatali. Epilog ove priče sa vidicima jeste naravno sudski proces. Sudija je bio isti i to je moja velika sreća koju je oslobodio film Želimira Žilnika Rani radovi. To je bio pokojni Ljuba Radović i on je rekao da, ova publikacija ne smije da izađe, mi to zabranjujemo. A predlog optužbe da se pokrene proces protiv glavnog urednika Lazara Stojanovića, krivični proces, odbacujemo jer je potpuno neutemeljen. Posle toga je penzioniran. Na zadnjoj godini akademije svoje, to je bila
70. Moj kolega Lazar Stojanović spremao je diplomski film. Plastični Isus. Ušao sam u film koji jeste o Josipu Brozu. Naime, ja sam konstruisao dramu jednog čovjeka koji živi na margini društva i na samom dnu društva, a njemu je kontrapunktiran čovjek koji živi na samom vrhu toga društva. A u Plastičnom Isusu fotografije Broza su posvuda, njega citiraju svugde, o njemu govore, radnja se odigrava u ulicama koje nose njegovo ime, on na televiziji govori lično i on čak montažno stoji na onim mjestima gde glavnog junaka Toma Gotovca, koji je to sjajno uradio, najviše progone. Kad su oni vidjeli film, prvo ga je vojni sudac osudio na 1 godinu, onda se on žalio, onda su oni to prebacili na civilni sud i onda mu je civilni sudac dao još jednu godinu, to je bilo znači 2 godine, i onda se žalio i Lazar, žalio se i sudac, i onda je sudac podigao kaznu na još 1 godinu. Tako da je Laza bukvalno za film i za sve ostale nepogodnosti anarhične dobio 3 godine. To pitanje lične vlasti i uopšte koncentracije vlasti u rukama jednog čovjeka koji je već biološki vrlo star, da se ritam države, ako hoćete, usklađuje sa njegovim ritmom, sedmica se prekida u 1 i tako dalje, nije rađeno Titu iza leđa. Nikezić je otišao i rekao Titu: druže predsjedniče, vi simbolizujete taj antifašistički pokret, tu obnovu zemlje, ona je dostigla neki nivo, mora da ide dalje. Možda te međusobne unutrašnje odnose moraju da profilišu nove generacije. Možda bi bilo prirodno razmišljati o razdvajanju funkcija, da vi ostanete na čelu Republike kao nekakav simbol te tendencije tog procesa. Da rukovođenje partije preuzmu mlađi ljudi. Tito je rekao: ja o tome razmišljam. Nikezić je o tome obavestio srpsko rukovodstvo, ali niko se o tome nije izjašnjavao. I ni sam se Tito više na to nije vraćao. Mi smo njega svi znali kao drug Tito, a ja nisam u tom momentu pitala, ne mogu ja njemu reći druže Tito. Meni je to odjedanput cinulo da ja nemam zapravo kako ću ja njega zvati. Pitam jednog od ovih ljudi, pitam kako da ja njega oslovljavam. Oni su meni rekli: gospodine predsjedniče. A kako gospođu, kako nju, onda su rekli gospođa Jovanka. I onda smo ušli, pozvonili na vrata, otvorila je domaćica, iza nje je stajala gospođa Jovanka, sjeli smo za stol, mi razgovaramo i u jednom momentu ona mene pita: kako ste putovali? Ja kažem: hvala dobro. I ona kaže: došli ste vozom? Ja onako pogledam i kažem: da, vlakom sam došla. U tom momentu se ona trgnula. Meni je to tek poslije postalo jasno da sam ja napravila jedan faux pas, jednu grešku. I u jednom momentu, dok smo mi razgovarali, pojavio se jedan ogromni vučjak do mene. Ja sam se naglo ustala, meni je ta taška pala na pod i sve se rasulo po podu. Sagnem se i počnem kupiti stvari natrag u tašku i pogledam i vidim cipele, muške cipele do sebe i shvatim u tom momentu da je to vjerojatno Tito. Naglo sam se trgnula i sve sam natrag bacila na pod iz te taške. I on se u tom momentu nasmijao, potapšao po ramenu i rekao: ništa se vi ne sekirajte. Onako me malo ohrabrio. Onda su iza njega podale dotrčale te 4 bijele pudlice i on se sjeo preko puta i te pudlice su mu se u krilove slagale, a vučak je uvijek sjedio dole. On je sjeo pokraj njega, a uvijek je išao ispred njega, iza njega su išli tjelohranitelji, dvojica uvijek.
I pita, dođe konobar i pita ga šta ćete popit, a on kaže donesi mi jedan šivac i nemoj reći doktoru. Ja sam natrpila i ja bi jedan molim u novom metu i tako smo se kucnuli. On je pustio da ona mene uvede u posao, da sad ona meni govori o zadatku koji je moj zadatak, šta ću ja zapravo tamo raditi. I uglavnom oni su iz te rezidencije koja je išla u obnovu, su njega selili u muzej, u paviljon gdje je bio muzej, privremeno su ih preseljavali. Moj zadatak je bio da im uredim taj dio da mogu normalno stanovati dok se kuća ne sredi. Grijanje jer nije baš funkcioniralo pa su hodali s radijatorom, su ga vukli za sobom i tako. To danas nije baš tako lako shvatiti. Kako su se sa jugoslavenskim diplomatama, sa Titom da bude pre svega, vodile svetske teme. Nekoliko prilika je bila u kojima su razgovor počinjao Nixon. Gospodine predsjedniče, za nas je vrlo važno da nam kažete kako vi ocenjujete palestinski problem, ono vreme vrlo živ, stanje u Africi, vaše namere u vezi sa nesvrstanima, koji su tada igrali tekako važnu ulogu i Tito je i takako bio neko s kim se o tome mora razgovarati. Ne samo da se može, nego se mora s njim razgovarati. Veliki značaj koji je hrvatsko rukovodstvo pridalo tome da je Nixon u jednom govoru rekao živjela Jugoslavija, živjela Hrvatska. U drugim delovima je to odzvonilo kao evo Nixon i američka administracija ima razumevanja za tada već promoljene ambicije da Hrvatska igra malo nešto drugačiju, veću ulogu i u Jugoslaviji. Razume se nasuprot prevelikoj važnosti koje je Srbija i imala i sebi pridavala. I u jednom trenutku Tito kaže, eto sad nam predstoji taj popis. Vidio sam i te formulare. Pravo da vam kažem, ja ne znam sada gdje da se upiše. A neko dobaci i kaže, pa ono jugoslovenstvo su tamo skrajnuli u ćošak. Prisutni Veljko Vlahović podsjeti da su u toku i žive diskusije o statusu i identitetu muslimana. A to će Tito. Nema pravljenja nacionalnosti vještački na religioznoj osnovi. Oni su narod kao i svi drugi narod. Neka se zovu Bosanci. Dakle, narod. I jedan dan mi je došao sa jednom skulpturom koja je tako bila možda veličine pola metra, možda nešto malo manje, 30-40 cm. Jedna seljanka je bila u bronci, u narodnoj nošnji i u rukama je držala jedno zlatno srce koje je bilo od pravog zlata i to je mene podsjetilo na one slike o Isusu Kristu kad od onog zlatnog srca ima one zrake okolo, ono je sve ostalo malo tamnije. On je meni rekao, ja znam da se to vama neće sviđati, da ćete vi misliti da je to nekakav kič, ali ja sam posebno vezana za tu skulpturu i molim vas da mi je stavite kraj noćnog ormarića jer ja svako jutro kad otvorim oči, hoću prvo da vidim tu skulpturu. I ja pitam koja je priča te skulpture. Onda on rekao da su poslije rata seljanke iz Kumrovca, ničeg nije bilo, one su dale svoje vjenčane prstene da se izlije to srce. Jednom prigodom kažu mi da nisam Hrvat. Oni lažu. Ja sam Hrvat. Uvijek čitavog svog života sam bio Hrvat, možda nekada više lijevo nego danas, ali niko mi ne može prigovoriti. I ostao je. Vidio sam vrlo brzo da se radi o čovjeku lakog prilagođavanja promjenama, naročito na spoljnopolitičkom planu. Međutim, s druge strane, on se teže odvaja od nekih konstanti na unutrašnjem planu. Stvar je samo u tome što nije istrajavao na sve evidentnijoj potrebi mijenjanja i tog saveza komunista, njegovog reformisanja. Mora se reći da u širenju tih demokratskih procesa Tito nije bio dovoljno širok. I sad se dogodilo u toj najvećoj, kako bih rekao, najvećem napadu na katoličku crkvu u Zagrebu. Ja sam u dogovoru sa kardinalom uredio prvo primanje u Branskim dvorima. Nikada katolička crkva od 1945. godine
u tim dvorima nije imala nešto. Evo, naravno da je to papa sve doznao. Tito je išao u Rim i rekao da ja idem s njim. Ja sam s njim išao. Jer najprije su oni Tito bili jedno sat i pol. Mi smo čekali svi, i sad na koncu se otvaraju vrata, širom, jer na jednoj strani stoji Tito, na drugoj stoji papa, i sad mi ulazimo, naravno kako je ko, nisam išao prvi, i kad sam ja došao na red, na vrata, onda je papa primio mene ruku, sa svoje vije i ovako mi stisnuo, a Tito je to vidio. Dolazi ono počasno četanje, ga se uvek tako dočekivalo, uvek, on je to i voleo. Nema gde dođe Josip Broza da ne bude mirno, četa, postrojeno u vašu čast, i tada on se svira. Uvek se svira jugoslavenska himna, jer dolazi jugoslavenski predsjednik. I od jedan puta Lepa naša, on za moment zastane, pošto sam bio tako blizu, tvrdim da to nije s njim dogovoreno. Ja ne mislim da je to isto rđevo što se tako dogodilo, ali je bilo iznenadno, bilo je iznenađenje i ne samo za javnost koja to posmatra, nego i za Tita lično. Ja sam video da je on iznenađen. Uostalom, još ima nešto da se kaže. U to vreme je samo Hrvatska imala svoju himnu. Srbija nema himnu u to vreme. Možda sam samo peo Bože pravde, ovo kraljevsko, to nije moglo. U Osijeku 1971. godine, kada smo imali razgovor svi predsjednici općina, nas 18, kada smo svi morali iznijeti svoje mišljenje o odnosima federacije i republike. Tito ništa nije bilježio, Savka je bila prisutna i Jovanka je bila prisutna. Ja sam mislio zašto mi pred ovim starim čovjekom sada iznosimo nekakve svoja zapažanja, neke svoje prijedloge i niko ništa ne bilježi, on će i tako to zaboraviti. I mi smo u krug išli, svi smo ispričali svoju priču i onda je Tito odgovarao. Svakom je od nas odgovorio na njegovo pitanje. Onda sam rekao, čekaj, pa ovaj nije iz istog filma. On nije zapamtio imena, niti nam je spominjao imena, nego je zapamtio svako pitanje koje smo mi postavili i na svako pitanje je odgovorio. Savki pre svega trebalo je između ostalog zato da se naglasi da federalne institucije nisu potrebne, nisu dovoljno u službi hrvatskih interesa. Kad sam ja rekao jedan put, pa to su najveći deo toga su moji saradnici iz Hrvatske. Pa jeste zato što insistirate da se odnarode, da budu Jugoslaveni, a ne Hrvati. Na dramatičnoj sednici zakazanoj na Brionima, a završila se time što je Tito dao pauzu, posle došao i rekao, zvao me Brežnjev telefonom i rekao je, šta vi to tamo radite? Treba mi u nečem da vam pomognemo. Nije bilo ugodno gledati Tita u tom, sa pristankom na tako nešto. A pristanak je bio zato što je hteo da ovo smiri. Bojao se, ako se nastavi rasprava, može se dogoditi da svi budu protiv Hrvatske. To je onda već jedna nezgodna stvar. Završio se skup u kome su osuđeno hrvatsko rukovodstvo. Da bi to izbegao, on je skratio sednicu, pomenuo ovaj razgovor sa Brežnjevim. To jest kako je zabrinjavajuće to ako se mi svađamo, da bi posle toga rekao, a sad lepo, svi, sad dolazi probajski praznici, to je bilo odgovorene prilike, i idite tamo gde je narod, umirite narod, da se ne misli da se u Jugoslaviji dramatično nešto događa i da se ugled Jugoslavije bude upitan. Sjedili smo na kavi i on mene pita, jeste drugarice, jeste vi u partiji? Ja kažem, nisam u partiji. A kaže, zašto niste? Pa ja kažem, pa ja mislim da partija ima dovoljno ljudi, dovoljno kvalitetnih ljudi, ja vama u stvari ne trebam. Ako mislite da trebam, ali ja mislim da ja vama ne trebam. On kaže, imate pravo, imate potpuno pravo. Tako da popodne se obično znao odmarati, pola sata, jedan sat se znao odmarati. U jednom momentu je došao Kardelj
nepredviđeno, to sam poslije čula. Onda su ga išli probuditi, ja ne znam o čemu se radilo i uvijek ga je zadatak da ga budi popodne uvijek imala Jovanka. To niko drugi nije mogu ulaziti u sobu. Jedanput me pitao, imate li vi nekih problema sa Jovankom? Ja kažem, pa u biti ne velikih. On kaže, znate, ako vam ona nešto traži i tako, nemojte puno s njom nemojte se puno objašnjavati. Vi recite meni, a ja ću s njom to odmah riješiti. O tim pitanjima se oklevalo sa razgovorom u jugoslavenskim temama. Jer svaka republika je imala legitimno pravo da postavi neka pitanja. I deviznog režima, i čistih računa, i federiranja federacije, kako se to tada zvalo. I kad bi Tito pitao predstavnike Srbije, šta vi zamerate Hrvatima, mi smo rekli, pa znate šta, dajte, neka se o tome razgovara na jugoslovenskim telima, to je mesto gdje ćemo mi reći šta zameramo, sve drugo se pretvara u političke intrige. Sjećam se razgovora i sa nekim od mojih prijatelja u ovim krajima koji su govorili, pa Hrvati ili ne samo Hrvati, nego Slovenci, oni govore o tome Jugoslavija ono što se dogovori. Pa šta je drugo Jugoslavija nego ono što se dogovori? U ono vreme tvrdim, možda sam bio naivan, želje da se napusti Jugoslavija nisu postojale. Niti je to bio ni Savka, pogotovo ne moj prijatelj Mika Tripalota. Taj zahtev nije bilo hoćemo i van Jugoslavije. Druga stvar što su oni koji su podržavali, nažalost, govorili o tome Hrvatskoj ne treba Jugoslavija nikakva i sve, ali mislim na ono što je hrvatsko rukovodstvo. I tražili su ono što je bilo krajnje sazrelo, reformu federacije. Ono je imalo glavni zahtjev ipak gospodarskog preustrojstva Hrvatske, jer je Hrvatska u tom momentu i Slovenija bile te koje su nosile glavni teret gospodarskog razvoja ili bolje rečeno gospodarske politike na ovim prostorima. Taj devizni račun je bio u stvari sračunat na pljačku Hrvatske i Slovenije, sračunat. Jer devize koje si ostvario, ostvarene su bile u Hrvatskoj i Sloveniji, jer ovi drugi nisu ništa skoro mogli izvoziti. Tako da smo mi osjetili taj teret i tražili tu promjene. I na tom pitanju smo mi dobili podršku mas Hrvatske, jel? Na tom pitanju. Međutim, na ovom pitanju tih diverzanata, kako ih ja zovem, nacionalistički, koji su pod firmom da vode studente, u stvari vodili jedan kurs koji je onemogućio u stvari tu našu reformu.